Kay katanem ang silipan ning masayang pamagmasusi ning kaduang Palbaksan Festival king balen ning San Simon king report ng Patricia Mamang. Sumangid ning kasirana dulot ning bagyong uwan. Matagumpay ang pegmasusyan inyang November 22 king balena ning San Simon ing makule at makasalisayang Palbaksan Festival 2025 bilang parti ning pamagmasusi king 254th founding anniversary ning balen. Ibatsing amanong Palbaksan king piyabeyabing salitang pale, bakal at asan. Reg produktong manyulong king kabiyayan dareg Simonians at balaus ang magpasiknang king lokala industriya at agrikultura. Agpang king municipal government, manatili ang maulagang haligi ning balen ning agrikultura, anjang balaus pamuring lalawak ing industrialisasyon. On behalf of the municipal government of San Simon, we express our full support and solidarity to Palbaksan 2025. Ang makulay nating pagdiriwang ay higit pa sa isang kompetisyon dahil ito ay patunay ng lakas ng ating kultura, ng galing ng ating mga kabataan at tibay ng pagkakaisa ng bawat barangay. Penny muna ng acting municipal mayor Josephine Ann Calas ing pamagmasusi at payabot pasalamat kareng hanggang partisipanti at may kisaya kabilang na rin kaya nakang make pocket gilas king street dance competition. Agpang kang acting mayor Canlas, higit ya pa king meto nga kompetisyoning Palbaksan. Patunay kanoy tining sika na ning kultura, ing galing dareng kayanakan, ating tibe ning pamisasan metong dareng balang barangay. Kaya duangan la naman king programa, reng niyayaliwang opisina king LGU. Ni Pakit King Palbaksan Festival ing saya ating pamisasan metong dareng Simonians na matitinag na numaning harapan na kapag subukan. Te Pakit King Palbaksan Festival ing saya at ing pamisasan metong dareng Simonians na matitinag na numaning harapan na kapag subukan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.